Taka Joashi, Mungazan on Nigele, leadership, Shari New. Kaja Funu Shari Gate, Ju, Kachacha, Kachane Bino, Shari New Kahawe, at the Megenu, at Hote, Kahawe, Nipu Akapigenu, Kahawe, Mana, a Rahuka Nangenun de. Menche Mana Akagwa Joka Nangen de. Kahawe, Nipu, a Benshango, Ta Kam Tepa, Macheni Ho. Kahawe, Tahenu, Makanan, order, Chante. Away Teme, I Manam Manate, Hesinte. Chicken sugar shop in the into Chati, Hileo, Telogan, Hileo, Ngo Kitab Gambion, Hakacha Shalo Abino, Kitab Pohita, Chati Telo, Champirabino, into Bible, Ngo Bible New He Bion, the Hansa Chati Ternosia, Chambone Shaloa, Bible Hileo leadership Genisho, Chari New Gensho manual, book Kamele, Mone Shalobino, no Kahunka, church, New He Bion, Mone. He knew Chari Telogo, he knew he be new he beyond. No Shingi Lasikaman institution, he knew he beyond Ngun Shep, Ngun Chawashi, Chariga, Telogo, being me. He knew beyond Gone Shakalo Hanche, Songigele de Guanto, Shari Loni Bing, Me Muye, Songigele de Guanto Shari Akani Bing, Ngun Psalms, Lehingaji, Hensanyo to say, Hensani. And Buga Hensani, who are the Piwashi, Moment Denote. Nkashagalole, Ale Agoge David Kajilo, Ale Shainu Akilo, Sigenu Ale Atani Den Quenga Heka, Akipen Israel Raja Songigeta Maiden, Kakwenge Teshi, David Anyun, Njilo, Adoka Gua Shango, Anyugun Nucha, Lo San Rishi. Hileo Songigejo. The shop in the Songige Ngono de Guanto Shati Teganen Jobin. Muye Ale de Guanto Shati Nibin. Ale Hinu Hibion, Jokan J, Joshi Nibino. Akarege Asilo a servant leadership. Go New Hanche Shati Gate. Madot Gate, Magogate, Shari Hile, Shari New Kasangame. Many Shari New to Katsanga Mele Jigate, Mune Shalo Bino. He knew Arala characteristic Paji, he Joshi Binoka, a servant recognized authority. Go new Hanche Shahinule Kaku Shahano. Tafu Ale Akaku Shango Tehemu, Aye Ale Tahenu Makachie Teheno. A servant has no right. Go new Hanche Shahinule a jin de a jin to hemu, Aye Ta Afunu Ampuge, a master Penige Happy Heno. A servant expect to work hard. Akahyon afu Kishimo atote heno. Ale Songwalose Muye Rapugalose Che Rachin Hemun Chang no Akahyon afu keeper atote heno. No Dantedo Akahyon afu Kishimo Menche Lord Machelochia Shan Rachin Bihene Jigate Munishalo. Pajiga Joshi Niaslo, a servant does not expect recognition. Go new Hanche Shari Nule, Mana, Ache Nanshika Nanshi Rachin Hemu, Menjet Tagawa Tesho Manao, a Benga Koshigana, Shishi Rachin Hemu. David Le Mimiga Quenu Me, Aye Songigele Akajipa, a Go Tegalo Shabino. Jisu Christane Kajinu, Yongongarega. Mana Jen Riwashi a Pishiga Nangenum, Mana ka Sarf Tawapika Nangenum, Aye, Ale Kajinu Gongre Gale, Ale, Jen Riwashi, Macheshiga Nangenusho, Gurele Jigatango, Marka G. Sare, Henji Baji, Henji Pungashi, Ngone Shalobino. Tame Mark Max D. Pre Jogatele, the first priority of the leader is to define reality.
The last is to say thank you, and in between, he or she needs to be a servant. Ketengone shalo benyo. Kayunga joshinyo a shepherd. Mimi ka kwen. Jisu Krista leo mimi ka kwen gwa singe. Ngon John jolo gwa sare miga joshiteyo. Chaka joshio mo shalo le jisu le mimi ka kwen gwa singe. Ale mimi ka kwen gwa singe. Mimi ka gwa singe le a mimi genyo aphii hoshi hene je ka shalo benyo shigin sho. Ntengone shari ka me thebin to ngone yo. Ngomi mi genyu sho ngon ho phe ho shio ngon tho them no ko ngone responsible ngomi mi genyu sho bing benyo kain shangya joshinyo a man or a woman of integrity tha phun he wati gwa kapan si them ho benyo to shari nyu me jo thayo to shari nyu me jo thayo ngon tu ngon fem ngon tu kap jengkapi me je ngon pu kanya ngon pu si ngon he gaung ngon si shari thalo ho into Jisu Krista le shari thegong gore ministry thegong gore ka hi mathi ga ji paji commission ga puga shalo leo satan ne ra jo Jisu Krista samaga thega jo ga theleo ne songi ge nyu ge jo bin to jo hi lo asi she then theo telo da ale fem ale songi ge nyu ge shin so ale thelo ko aye ale khani ga thele tame nyu le yo she thengen de sanom aye songi ge jo ka than jo ge lo thanon le ji ga the shalo binyo lo shin ya gon ni ga Saitan ne Jisu Krista jengong kaji thong mengen binonyong kaji ka gang tha phu khiwashi ka nya hi khiwashi hisio joga thegele ning khanche re aphanyo ara shubin thoyo ka nya kaji tha phu hi khiwashi pisile jega thejo ai Jisu Krista yo ka nya dare dorkar ka nya da shamu ka nya da phumu chigenyu sho Jisu Krista leo a man of integrity chianchen David ko ho kung joka puri ka shiga verse ka shagalo leo David leo ale Jisu Krista sungi gala ka jikalo hanje thawa le man of integrity thaw intu tame ye nyucha hale jiga the ngo shalo bino pa jiga jo shinige aslo a man or a woman of skills ka ku shinga be into leader nyu me jo thayo ka ku lengunge bim no ho bino diga ku shamno ho jo thayo into able to teach into me hikano ko gwa ka pushi sileng ngeng be no ho be no leader nyu me be the namo ka hu ya selo a vision ngung hudige dithem no ho ngung ta me hi khisama khiwasi dithe sim no ho si vision si be no ho je ka thengo shalo ba no me je intemo leader nyu me the bin tho yo ngone yo ngung ta me le yo nya me ne ngung ta me de won to kan jing the be ne thu be ne chi gon ko ka sing ngone ge che pim no ho si leader nyu me the responsible ngone shi anje ka me the be no shi gen shong ka ku si bim no ho be no shi anje joye song ge le ngona shahi ka gwa me the kanan mi ka the shalo be no into Jisu Krista le ka ji nyu dolo gwa sing ro le shi o rani shogo si Peter ashi ka thenyu jang ta naw jo ka the ge le Peter son of John, do you truly love me? Do you truly love me? Do you truly love me? When shangen singate ga he ngone shalo bino shigenyu shoka sangun leader nyu shari nyu me theo ngone ngom pu ngonga sim no bino kasan theo ale kasan songi shone menje ne kasan songi shobine mo shishi ngone ngom pu ga sim no bino ngone shari ga me theo menje ngone go nyu me theo kenyo Jisu Krista Peter ka joga theleo ne ashobene ega thega si Peter ele shobene joga thega Jisu le de jo hai Jisu joga thele feed my sheep ami mi le ye sita joga thejo second ka singa thega al ele shobene joga thejo ka thega take care of my sheep ami mi ka chang ko thelo da third ka ko jone ga si ne ashobene joga thega ele shobene joga thega Jisu le joga thele ne ami mi le ye sita higa ngone shakolo leo ntu ngone sathi ka mi thebin to yo ngone yo ngo responsible gaslo ngo mimi le diwan to tanamya ntu ngon tame le kan jin thebene ngon tame ntu bene ngon tame yo agende bene le thebyan ngo si cham no benyo agende bi to ngon tame jinga na tem no nya min to yo si na rapulo na ngani song ngone si thepim no ntu bin to yo nyong ga thepim no benyo 지금 정권 그 데시주션 해비야 ngone si sir ching ko them no benyo long ngone sathi ko gwa thebin thoyo Jisu Krista leo Peter ka jo hanje tho if you truly love me feed my sheep
If you truly love me, take care of my sheep. Shishi le ngon duty, ngon responsible. Shigenu sho ntu ngon shari ko gwa me tabe thong ngone shihan shishi thalom no shugenyo. Shigenu ntu hinu hihi ngone yo ajoge ni ga shigen sho ngon chena benyo ngon ka sho ka the ngon leadership hi now ka tha the ta hinu minglo ga thalonda ngone ko ni ga shigen sho ngon chena sungi ge nam hengo ga phyoshi ngwa phishi ge thalonda. Amen.